دناوا اوایی جواتا پارێزگا دوگ دا هەند بریار هاتنە دان و جوانان jî biryara kêmkirina buhayên derman û klînîkên nojdarî. Lê welatî dibêjin bazar bi giştiyê giran ew, betaybet nojdar û dermanxane. Nojdar jî gazindeya bac û giraniya kiriya wî avahî dikin, yên ku karên xwe têda encam didin. درمان برانه که تقریبا با 6000 و گوید تقریبا 8000 بلاکس شینا تشت ارزان کر بیت اوانای گران کری نه درمان ابتنی همیسی کیا گرانه و گوید تشت سی که چه گران کاری نهات اینا کرد نسبت و غیرانه نسبت راتب شعب از خود بجم دکترا سال چویی گلک شول کری بلا وگاوه چوبال خلکی بیتن یعنی بو خدمت خلکی بکن نه بو خدمت بکن بو پاره و بو بس بو مصلحت خو ایجارا بیناتی گلک افت با ایجار جی بو ما بیت بو دکتورا باش بیت نیوی کرن آن هم اگه بجن 40% بیت خاره اما هر یکی بدل خو کت یا نفسی که داو بنایت و اوه اکید بیشن 10% 5% گلک ده این تخاره نه این تخاره یعنی اوه راستی دکتوری یعنی اوه حس کت یه هاری کار بید بس قدرتاوی ده هنده. Civata parêzgeha dog jî rêveberiya saxlemiya dûk û sendîka nojdaran xetabar dikin lê ser giraniya derman û nojdaran û dibêjin. Divê ew kesê van biryaran cêbecê neket, bête sizadan. درمان خانه گویی کریت مگله کد گرانن جهت کلینیکت نوجاری هر دیسان گازنده و ایک هبایا کو جهت وانا اوت کو او کاری خودی وقت کنگله کد گرانن اوت هجی یعنی تبیا بتن ضریب عقاریش او هجی ضریبه گلک بلند کرن اوانت هجی نه اینا نخوره آنکو اوها ام بیشین زنجیره کو پیک و گریدایا هکر اوت هنه این نخور اوت هجی نه این نخوره گل هندیجی کو تو جهت تنفیذی کو ریو بریا گشتیا اوانا لجنه چکر بوندی بودی چونه هر دیسان سندیکاجی تبیا بتن دیفچون هبایا و سیزاجی بو هبا Piştî ku jaliyê hikûmeta Rêmê ve Mûça hatîne kêmkirin, welatî dibêjin lê cihê bazar û bac û risûmatên hikûmetê bêhêne kêmkirin, ber û vajî. Her tişt roj bi rojê girantir dibe û welatî dibine qurbanî. Kêmkirina buhayên klînîkên nojdarî û dermanan ji biryarên civata parêzgeha Dog bûn. Lê welatiyên parêzgeha Dog bêjin weke pêdivî ev biryara nehatîne cêbecêkirin û derman berdewam digiranin. Ew dibêjin eger berîka te ya tijî nebîtin ji parey nabît behsê doktorî bike û divêtin tehemila nexweşiya xwe bike. Abdusamet Rêkanî ên artî Dog.